ini 6 day ini kini Tagatala constituency ni bisinggo Kendra Restaurant isi dan Oya Sony itu start hari tunggu ini actually kini outdoor campaign hari sebaiknya kini IWM ni borong menangjuk sobita Deborma kini YDM ni dia borong terus Deborma kini sabungan ni chairman borong ni Jomatia jo borong kini ampe ni borong ni chairman to borong Kendra Restaurant ni kini outdoor campaign kini nasib mo kasih no dia kini one last fight no supply fight na bagai ubagrani dia berita di perlen ni kop filmu no joto nobo ampe pilih ini main ini udisha omo butongo ini upcoming election 2023 mo ini di perasaan ini atak sobani mo chong mario tangni tomo tai ubagra dia ini bagai dia bagai sacrifice khai tomo dia bagai dedicate khai tomo bini warrior so bahino bini je tagi ma haikeno bo jini ti pramo thangka jeng bui has rang gana ya je rang kre phiaba joto ni bakhaw thang mayo joto no ko thangi thangi maniyo ai ko to diri ni tagi kha an bagi jeng already amphal thang pakya sara pi bawa jini joto bini warrior so ak tini haijino tini takor dolani ko tin tin an garo bahino tai bo tin ayango to kono saide bo mo haikeno tino op program paya tini op protecta bisi paya sasung tini dutur campaign cholinai khana butongo next day butongnai ar tini bchini sari bohaino tini uthan sobarok tini sobar tai butongo tini program sidur kabang machok out khaitongo ebong chung mon koine desbasino tini sarati ban bon mon koinai tini op last ko tini paithak sobano jeng kablake tisana nangnai taklen slogan kaisano tongo good for bubagra tipra is coming ar jeng buskangni 2023 jesa kaifano majority tu boichiri tipra mota sarkar gothan khainai bubagrani jeng bubagrano kaplai khero hanai bubagrani kung chuna tui botaibo jaga jaga thangai chini kokna saimana bagai chini jeng bini bai sabok jagi tomani kokna saimana bagai british hai parliament dilli hai parliament thang kok saimana bagai mono jeng jesa kapan kaplai khero hanai bini bagai sing samung khale dong ajo amba